Ka kubor ka bapun kendet ya ka BJP haba ka waina ki perlok baka cuy trelang daki pun Pusnem kaseng AIDMK ha Tamil Nadu kala kentaj pandang yai peteng bane trelang baka tai kaseng baka keren syairu baka cingkren berta ka election kalong ha kata pat kepor Udaya Kumar nong ilam barang ba ke AIDMK ulat he tenge ya unong ilam kaseng BJP ha katai ke celah ha kaba ulat keren tha ya unong ilam jok katai kaseng u siin anadurai bad ukren syai ba kidkhot jong katai kaseng kinomla pansya ya kanu ke jiken tho ya utai unong ilam merim jong kaseng pat menteri rang ba bala klat jong ke celah ula ongru ba u anna malai ulat keren tha ya ginong ilam jong kaseng AIDMK bakan thup ya ka J Jaya Litha menteri rang ba berim ke celah Uana Malai umpwa bakandon ke cingi trelang apedeng ke AIDMK bad ke seng BJP watla ki waipat kinong tre jong ke seng ki kwa hatu ngila mo ban susngap ya ke jingkren ben kinong ilam jongi ke BJP kanomla ban yu kejar setia hang ni ngitip ba ya ki vot jong pi bad ki itu ya piru dai tang lamba jongi ong unong ilam ke AIDMK ulong susu nginom la sya ya ke jingkren nyoben ya kinong ilam jonga na benta ka jengi trelang kamdon setia ka BJP kamdon lang bar ke AIDMK bad ya kata on saya keren pat ha kapor election kene kadai karai jungi